кайтып болған кезде достық көңілмен келіп көңіл айтып басып айтқан. Соны айтып берейін енді. Бұл қырғызша. Енді домбырамыз шамал болып тұр. Тартым келмесе де амалсыз тартып отырмын. Ateke 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 Amanmışsın o kenenim, görüşkele keledim. Kaytış böptü kaydesin bazar nazar o böbegin. Alatağlı жаңғыртты zarlanıp salgan ne yavenin. Çal kuyruğun o Ötkenge kimder o ökünsün Atanandan ayrılgan özünde gelen o jetimsin Ayışın tağı oltup moynuna kaytayo sekirsin Emi kokuy baldar ey Ata kokuy baldar ey Emi kaydan oy göreyim Alatağın ey başında Başыңды bulup torladı Orta jaşka kelgende momentif kaygı ornadı Kırıktan aşkan jaşың бар Kөгala sakal şaşың бар Түскен tuman жарқ etip şıkkan günde yo aşılar Ey işin tağı oldu Başığın kayda şaşılar Emi kokuy baldar ey Ata kokuy baldar ey Emi kaydan oy göreyim Vurrum de Bişkek'e Borborum Kedeyin bulduğu çomburun Kamık bağın kenekim Uranın senin o kebekim Noğaybaydı dalmap bet çalmaydın Bәрінде жерекем Қырық жігіт келдік алдыңа Көрішуге жиналып Күйігіңе қиналып Сізге саламдашуға Қапа болған көңілді достық жолмен ол ашуға Қатарлашым кенекем Қапа боп мұнша жашыма Құдай қылып сыйлайық Айдарбек пен Құрманбек Құрбыларың қасыңда Дүниеден бізден өтеттеп Қаратайды жетектеп Қазақ қырғыз сойысын беріп Кетсек о неттеттеп Жетіміз қымыз теңгеліп Қара кепе өңгөріп Алдыңа келіп біз тұрмыз Балаңды жоқтап о еңірелеп Еме қоқи балдар ей Ата қоқи балдар ей Еме қайдан ой көрейін
Allah'nın özü de yerikti. Davut degen paygambar Allah'a kolunu çaygandar. Bir namazdın üstünde 30 yıllığı ölüpti. Bergende Kuday özüң dep, alganda Kuday özüң dep, olarda sabır o kılıptı. Sınamakka Kudayım Cebrail'de jiberip, bir yıl sınap o körüptü. Jaş çıkpaptı kos közden, tanbagan soň bir sözden, 30 yılga tapitın çalgız yılday o beripti. Onun atı Süleyman 18 min kalandı, patşa bolup o bilikti. Ottun da tilin bilipti, sudun da tilin bilipti. Çaydan menin terrege tamaşalap o minipti. Kamık bağım kenekim oşunday işleri bolupti. Emi kokuy baldar ey, ata kokuy baldar ey, emi kaydan oy göreyim.